inyanga Nyasaye kasiye usanganire kuri handi majira kano. Karibu uliokuwa ni Nyasaye Barakanyo Mkambi Stephen Hamati ulilosipeta kusangale kubanda nawe Papa mlira Yesu Kristo ino ni inyanga y'okasi y'okwolesa obulamu lwatsimba basiki umwami okusinjire yakhulwa okukosya bubwo oshokhupananga lobweri bwobule buraliro busimbisi obulamu bwefwe buli hali matala kefwe n'abana befwe n'ekateshalo shetonde milimo chefwe chose kachira khuikhoera okuchakira ibikindi alimalira mwezi kwa February tsimba basti Kongo eboriali itsombe cheyo ine Nyasaye mama kulikombo myoche fombu kwa lyo yangu ole nefo chali kwa lile mbobla mbofo liko mkata kwa bulinyanga kwa mwiranga ulio Yesu Kristo kusoma Injili ya Yohana hataru John chapter 3 lunyali lwa 16 ohula 18 okuba Nyasaye yaera muneshalo ohula huwana omwana we omuterwa omundu yesi omusubira aleshe okutiba nebu abe n'obulamu bw'omubiri okuba Nyasaye shiaruma omwana we mushalo okuyasi eshalo ta nembu eshalo shionibwe khululwe omusubira shayasibwa ta nourasubira ta amalire okhalachirwa eshina shikira shiyasubire lira ly'omwana omuterwa wa Nyasaye mundu wa Nyasaye tenya khubole khubuheri bwa Nyasaye, the love of God. Bebe bolanga mbu okuba Nyasaye yahera munashalo binadamu yesi abo mwana abo mundu mukofu abo mundu musatsa abo mundu muhasi buli mundu yekombanga aherwe buli mundu yekombanga obuheri bukirango mundu awuluhe mumahono abundu abanali nende mbandu babanalimo obweri shifwana shinge shokulya sha buli nyanda eshobuli binadamu nombo mundu alongwa the Bible yamanyirisia bwene Nyasaye yamanyirisia amundu yesi yenya anyole obuheri nena the Bible bolambo okuba Nyasaye yahera kulwa Nyasaye shano obuheri tawe Nyasaye ndiyo obuheri bwene. God does not have love, but God is love himself. Ye mwene no buheri. The Bible bolambo okuba Nyasaye yahera muno ndenyango lemo obuheri bwa Nyasaye bwawukhane sana nende obuheri bw'abantu kulwashina n'obuheri bwa Nyasaye abantu bekhoeranga obubahera nuwi ouranga unyehoera bolambo sindaherwa nende papa wanje sindaherwa nende mama wanje sindaherwa nende omundu omukhongo fulani wamanyikha abantu belolo sinja nibechinjimisya nibatsatsarira omundu owabahera nende nyangolo lembo omundu n'omundu butwa obuheri bwa Nyasaye shibunyala okhucherasibwa nende obuheri bw'abantu tawe nekira obuheri bwa Nyasaye bwawukhana obuheri bw'abantu bulondana nende likhwambo awundi abantu bakhuwera shikira oli nende shina awundi abantu bakhuwera shikira mbu nishina shabanyala okhurusya khuyuwe abantu bakhuwera shikira mbu obalanga ori lakini Nyasaye obuheri bwene bwamakana buno obuheri obulalinde masharitita n'obuheri obwitsulu n'obuheri obulalinde deshakomota obuheri bw'abantu bulanga khushakamo obuheri bw'abantu bupungukhanga obuheri bw'abantu burulanga bunne buchonya lakini obuheri bwa Nyasaye khwifwe shibuwenzanga ta shibuchonyanga ta bukhwisibirisija kata mbuteshere bwefwe obuheri bwa Nyasaye bukhwifwiranga kata mukhaywa khwefwe kata nikhumisire point Nyasaye obuheri bwe khwifwe n'obukolofu n'obulalinde nende khupimwa tawe obuheri bwa Nyasaye okhuba Nyasaye yahera muno eshalo mundu wa Nyasaye kenya omanye mbu obuheri bwa Nyasaye bwo bwokhoera okhabe obuheri bwa Nyasaye bwo bwokhoera wiretekho obuheri bwa Nyasaye nibwo obwonyala khwiretakho buli lwosi shikira shibukalukhananga tawe
nyasaye ahera muneshalo yamanya kuhoere kunyoro buhe yamanya mu obweri bwe bwa hoere kubenabo yahera muneshalo nemana naho lariena yamala ohula huwana omwana we omuterwa ohula huwana omwana we omuterwa nyasaye yahera muneshalo pakanaana omwana we omuterwa obuheri bwa nyasaye bwakira naana Yesu Kristo mwana wa nyasaye bu iwe nasi hube abanyala okuwonebwa n'obweri bufana buli bu omundu abukule omwana we omuterwa obweri bufana buli bu omundu abukule omwana we yenyene nyasaye yahere shalo shira yamanya mbo shalo shinyalo okora nalalie nyasaye yamanya mbo shalo shinyalo okora nalaba uyo omusasania nenda abantu betakira abantu bali bakora shingala Adamu yali yonona nenda hawa mushalo mukunda kwa Eden mana nyasaye nabarusia nyasaye ashirinde ndo moyo kuwera abantu shingalie tanaba haba paka nabo la konaba rebo liena khani ndio nyasaye yahuera alio mukatane kwa tiele ya Yesu Kristo mwana wa muterwa mbuyeza sasa ni yeza kalusi halala ni nae mundu wa nyasaye ubuheri bwa nyasaye bwa makana bwa kira na umwana wa yali nae yenyene nibo buheri batoto obwananga obulekalirata obwananga obulanda kushiduta abaroma 8:52 bolanga bikaka banyasaye shianda Yesu Kristo mwana weta lakini ya mwana kulwefe mbuhoni bwe nishine shindi shala nyala kuwerese mundu nyasaye shumasha nyasaye alokuimata kulombu tayari eshali the best eshali shihongo mno ya kuweresia mu mwana we Yesu Kristo neno mwana we omuterwa kamina ngamu niye nyene Bible bola Yesu yabola mwesenesi injira nesi obulamu nesi obulafu au maunya lokuti hapa nala birire kuisieta nyasaye Yesu no muterwa niye mulala yenyene aliyo nyasaye mulala na aliyo oulima sinja oukalusija abantu halala nde nyasaye elira ni Yesu Kristo shaliyo mwonya undita shaliyo omusasani undita shaliyo musambisi okusasania n'okukalusia halala nde nyasaye nalali Yesu Kristo umwana wa nyasaye umundu wa nyasaye omanyirisiela bu Yesu Kristo niyo mwana wa nyasaye muterwa niye injira inderwa niyo injira ndala shitirio tinjira tindisi ya nyasaye ni injira ndala bu Yesu Kristo mwana wa nyasaye umwami niwezi babasi umwami yahuhera mno mananala hula Yesu Kristo umwana we umuterwa bu omundu yesi omusubira alesho kutima yamanya nyasaye yamanya mudala hera bandu bano nyasaye yamanya mudala huera ifwe mukulatiba shikira yamanya omusukuyeza agenda yomusuku yani kwa Yohana evomevo ibolambo ekasi yomwivi no kwito kuiba okwira ndo hono lakini Yesu yamala yeta kubene ndo bulamu obwitule yamanya nyasaye yamanya kwa abantu bano ne balehe ndio nibatibe nende abantu bano ndio umusuku nabononi lehe engazinjira leheba engazinjira eityo kubayirira obulamu obulawauta Bible bolanga bu yesi omusubira aleshe okutima yesi omusubira nyasaye yahuhera nekenyanga ndevo responde nekenyanga ndevo kuyamane nendo bweri bwa yahuhera bu yahuhera muno mananana omwana we yenyene mundu wa nyasaye Bible bolanga bu obuheri bumao obuyomba buno bu omundu ane obulamu bubwe kulokufwira abantu bumaho bweri obuyombo bweri wona bu bweri kufana bu nyasaye yana Yesu Kristo mwana umuterwa bu afwire ifwe ebyonono byefwe kuhoere ku responde kuri Bible bolanga bu Yesu omusubira Yesu omusubira emirimo cya Yesu yeto hola kusalaba Yesu omusubira bu Yesu Kristo yafwa daya bro mungana na mundu wa nyasaye aye anyotango bulungi iberi wa nyasaye shikirango abetanga na responde ifwana ile okola nyasaye ori muno kulokuwera lokwenganga kumusalaba lokwenganga kukasi Yesu yakola kumusalaba nekulolo buheri bwa nyasaye bwene
mundu wa nyasaye aunda bandu sholola obuheri bw'abantu ta sholahenda omwoyo ta aliyo okuhera nalalinde basareti ta aliyo okuhera nende zimbabasi etiumba eshitero aliyo okuhera shigalolo oryo bana kulwesholi nashonomba shonyala omweresya nomba orulanga ahuera butswa yahana Yesu Kristo mwana omuterwa nina ohoera responde oriena ohoera omanyisie oryo yue ndiena bu oyo Yesu omusubira aleho kutima ousubira Yesu Kristo aleho kutima obulamu buli mu Kristo Yesu obulamu nendo mulembe buli mu Kristo Yesu obulamu bwitule buli mu Yesu Kristo mwana wa Nyasaye yenyene ebintu bindi byose pe emisingi kindi cyose pe emise kindi cyose nemise ikiholashina ikini hanga lakini omusingi kwa Yesu Kristo no musingi kuli imara no musingi konyera okusingira ho buli losi amapesa kawetanga obuheri bw'abantu bwetanga oburembo bw'abantu nende myenya cyeshalo kino kiwetanga emyandu cyeshalo nende byose birimo biwetangaho lakini ousubira Nyasaye ousubira Yesu Kristo mwana wa Nyasaye alasimbira alabane dobraliru bw'obulamu mundu wa Nyasaye Bible ibolambu yes omusubira aleho kutiba abula abene dobulamu obume abene dobulamu wetyayo obulamu bwetyayo buli mu Kristo Yesu ebintu bindi bino byose pe mu bulamu ta shikira shibiri byetyayo ta amapesa shikalika etyayo ta katandika habana amalai mushalo muno shikalika etyayo ta vyeo ndio bunyali bweshalo shibiri byetyayo ta nebintu byo mushalo muno uhoyera okusubire uyo mulala okurera obulamu bwetyayo oulangwa bu Yesu Kristo unyalo 17 gola okuba Nyasaye shiaruma omwana we mushalo okuyasi eshalo ta ne mbu eshalo shionibwe hululwe obuheribu bwakira naruma Yesu Kristo mwana muterwa muyeta afire ifwe kunyola obulamu bw'ombere neulira shiaruma omwana we okwitsa okuhalakira eshinata olo Yesu Kristo yeta loranga yeta shingomonia yeta shinga ishimemesha Nyasaye eshirusinja ubononi bwefwe Yesu Kristo yeta kubola mbo eyolwa wata shikenyanga yuwihala chile shinata shikira nosubira Yesu Kristo shohala chirwata Bible bolanga mbu yes bulano buno okhala chirwe shina Roma 8:8 bulano buno abali mu Kristo Yesu shibahala chirwe shina ta shikira mbu lilako lya roho wobulamu lyabanunula hula kulilako lyelifwa nende zimbi shiarumwa okwitsa okuyasya okuhala chile shinata yarumwa mbu yeta hununule shingano Nyasaye yera isolo fulani Adamu nende Hawa walibakoro kuononi yera isolo fulani naba fuala nabu kulamba sero isolo ya liniere naba fimba esheche nishabwe shiaba hala kirata yamala niye mambu abafuale oluyali lulu akalusio oluyali lulu okwifwe shaleshi lolero shingalesha Nyasaye na hole baadaye mu Kristo Yesu efwe bulano eshifimbwa mu shobono nishirusibugwao bu Nyasaye shahala kira shinata shakubona mu Yolano Steve lwawu watawe bu alinende injira eyo kusasa ni halala naye nana hala kira shinata ilangwa tsimba basi ilangwa obukosia ne Bible bolanga mbu obukosia burero buonia mu kitabu kya Tito obukosia burero buonia bwafimbulwa kubuli mundu nekire Bible boralya mbu yes ousubira akabina ngambo obukosia buno buli kubulisha mundu wa Nyasaye olabona kusiendeba sana esiendera sana dahe sana dahola shina sana umuntu wa Nyasaye simbabasi Nyasaye tiyomba ebyawahola obuheri wa Nyasaye bulikulu okuyomba ebyawabiramo obuheri wa Nyasaye uyomba akospe akishwabi akawabiramo shikiramu luyunga mu Yesu Kristo oluya mekasi umsalaba luya obuheri obwenza kutwa kwiwe chohala chilo shinata nekira mama undi baba bonanga bali bamunyore bishole shine shobwe
ne Bible bola bali tayari kumupa majina bali betere asubuhi shingesaino nenda majina dipenyo babora Yesu Musa ya bora Musa ya bola mundu ebia ino akhera khupwa majina afwe nenawo bolorie Yesu Kristo nababora bu oula line ndobono litawe abewo khuranga bokhupa mama uno lichina Bible bola ngamba bandu bano gospel bamala bara majina kabwe azochakira mutititi paka khumukhulundu nibatia Yesu namanyinja mushiyeto khalakira abantu eshinata yeta khululwe efwe khuwonibwe omundu wa Nyasaye Yesu Kristo shiyeto khukhalakira eshinata nechira kata fwesi lokhukambira kata losi lokhukambira ngesaino shekhalakira ngeshinata endembango khuborambu kata nikaba oli mutsimbi kata nikaba wakhola makhuwa mabibibi kata kofi bibungwa mulwe kata ko ukangambu ni Nyasaye akhamberano obuheri bubwe n'obungi shibukhalakira ngeshinata Nyasaye yetaku akhulahule yetaku akhununule yetaku akhuonie nechira mama ulia yarulao yali namanyira atangofwa lakini khulotsimba basi ya Nyasaye khulobuheri bwa Nyasaye obulalile ndokhalakirwe eshinata Yesu ya dismiss kesi ya mama uno ya dismiss kesi ya bana nabo lano mama esinas khan aliyana bakhalakire ngeshina balena nabo lashibaliota lamborabu kata sisi shekhalakire shinata tia olonona khandita mundu wa Nyasaye nikoko bweri bwa Nyasaye bukholanga esaino Nyasaye akhulanga bosubire obuheri obwaya khumanyisia khulokhwana omwana w'omutero enwakhasubira nwakheyama shola khalakirwe shinata oleyama okhalakirwe shinata shikira Yesu yetsa muonibwe Nyasaye yahera muno iwe yahuhera iwe bukatola bane iwe wenyene wali musharo katandala bane sisi wenyene wali musharo Nyasaye still yakhalakhure Yesu yetse yafuire shikira alolanga umuhimu bubwo akhwenganga kama mundu binafsi nende umuhimu bubwo nende ushirika halala naye neshikira ashulanga neshikira biro ebindu byakhola ebyabantu bandi bakhola bafwa abantu bamwera nabo abantu bamwaya nabo abantu bamukhupana nabo abantu bamukhola nabo ebindu ebi balowo abafwa lakini yolo mulamu khulwashina obuheri bwa Nyasaye shikalolo omuchesita shikali wamanya ati okhola otimbi mbujanja ta kamina ngabu obuheri bwa Nyasaye bushiriyo khuiwe shiyenyo khukhalakire shinata shiyenyo tete hanamta shiyenyo tibeta yenyangonyole obulamu bwetyayo mama uno yarulano nalakhalakirwe shinata yarulao nalangirwe omundu omulungi nibwo obuheri bwa Nyasaye buli bulyo bureranga okhulahulwa bureranga okhuonibwa nechira kata mama uno walangwa mama Omusamaria yali nionona yali yakhola makhuwa manji yali kata nali nomusatsa wabene mushisesha Yesu yakutana naye muyohana khane lakini khulwa obuheri bwa Nyasaye bume mipaka buolera mama uno kospe akayali yakhola yaberwa nalahulwa shikira Nyasaye yetso khaba yabo abakora obuheri bwa Nyasaye nibwo kwakira Zakayo abantu bose bali bamanya tax collectors na abantu ababi tax collectors bali corrupt abantu abasololi bobushuru na abantu ababi nechira katalo Yesu yatia yekhala nende bango Zakayo nali nabo abantu babulula nibabola uno dokhapara kano mundu omulungi shamanyira khubano n'abantu ababita shamanyira khubano n'abantu abefi beshalo shinotawe Yesu nabola Zakayo obuoni alero bwitsire shidenzo khalakira abantu eshinata obuoni alero bwitsire munzu mwo shikira omwana wa Adam omwana wa Nyasaye yenzo khaba nende obuonia isho shakora yenzo khaba omudaktari shakhabanga abalala balwale ta omudaktari aliho khulwaya abo abalwale endolanga nobola pastor esindono pastor kata shomanyira kwe esaino obolanga nasi nende mjela esaino obolanga nasi nende kata nende tibunduki esaino pastor obolanga nasi nakata musata wanje nombo muhayewe menyene na esaino shalo wanje ta pastor shomanyira kuta misala chokumera danywa ndaifumbire jini dakole bindu katomwene ndechaya shedolanga mbu aliyo eshalo shosi yaikhalakire shina papa banje nende mama banje bose baindoba abantu bose babola lekhabe baikhalakire shina babolanga mbu abantu nibakhulekha Nyasaye alakhumukula
Calvary.